U medijima ćemo naći mnogo članaka u kojima se piše da je ta i ta glumica rodila dete u 47. godini potpuno prirodno i onda svaka pacijentkinja misli pa dobro, ako je ona mogla, zašto ne bih mogla i ja. Kada bi neko od tih poznatih ličnosti skupio hrabrost i javno izneo kako je do te trudnoće došlo vantelesnom oplodnjom ili doniranom jajnom ćelijom ili jajnom ćelijom zamrznutom od ranije, onda bi to bila prava informacija za sve žene. Način na koji se te informacije plasiraju daje lažnu nadu našim ženama da je sasvim lako i bezbedno rađati decu posle 40. i posle 45. i u 50. Godine za rađanje koje se preporučuju su ipak od 25. do 30. 30 i neke, jer je tada plodnost najveća, tada je žena najzdravija, najlakše će izneti trudnoću i najlakše će se poroditi i najlakše će ostati u drugom stanju. Naravno da se trudnoća može ostvariti i oko 40. godine i kroz moju ordinaciju je prošlo dosta takvih trudnica, ali ipak se takva trudnoća smatra rizičnom jer sa godinama dolaze i bolesti, dolazi visok pritisak, dijabetes, tkiva više nisu tako elastična za porođaj. U svakom slučaju i trudnoću oko 40 godine je uz nadzor lekara naravno moguće dovesti do samog kraja i dobiti jedno zdravo dete.